көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасап жүргөн азыр алдыңыздарга Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын Кыргызстандагы президенти Саид Баюми мырзаны сахнага куттуктоо сөзү үчүн чакырып коюуга уруксат этиңиздер. باسم الندوة العالمية للشباب الإسلامي وباسمكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتحية والتقدير لمن كان خلف هذا العمل العظيم. Ең алгач ошол дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын атынан жана жалпы эле ушу сиздердин атыңыздардан ушул иш-чарага көмөктөш болгон бир туугандарыбызга ыраазычылык билдирем. هناك رجل هو أحب الناس إلى نفسي. Бул жашоодо бир адам бар, бир киши бар. Мен өзүмдүн нафсимден дагы ал сүйүктүүрөөк. هو أحب إلي من والدي. Ал менин ата-энемден дагы мага сүйүктүүрөөк. هو أحب إلي من ولدي فلذة كبدي. Менин өзүмдүн боорум болгон баламдан да сүйүктүүрөөк. فمن هو؟ Ал ким? من؟ Ким? ما أسمع صوت. Укпай атам дейт. صلوا على محمد صلى الله عليه алейхи ва саллам. هو أحب إلي من نفسي. Пайгамбарым менин нафсимден да өзүм үчүн артыгыраак. ومن ولدي. Менин баламдан да мага артык. ومن والدي. Мен ата-энемден дагы. ومن خلق الله أجمعين. Жер бетиндеги бардык махлуктардан дагы мен үчүн пайгамбарым артык. هو أحب إلى الله جل وعلا من خلقه جميعا. Бүткүл жер бетиндеги бардык жаратылган адамзаттан дагы пайгамбарыбыз Аллах үчүн هو сүйүктүүрөөк. أكرم عند الله جل وعلا من الأنبياء والمرسلين بمن فيهم أولي العزم من الرسل. Пайгамбарлардын арасында өзгөчө болуп бөлүнгөн пайгамбарлардын да арасында эң урматтуусу биздин пайгамбарыбыз وهو Мухаммад. أكرم عند الله جل وعلا من الملائكة بل من الملائكة المقربين بل من جبريل وحملة العرش العظام. Пайгамбарыбыз Аллах Таала үчүн жалпы периштелерден да, керек болсо Жебрейил периштеден да, арышты, Кудайдын тактысын көтөрүп турган периштелерден дагы кадыр бартуу болуп эсептелет. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Бул жерде Аллах Таала бул жерде Куранда сүрөттөп жатат. Пайгамбарыбыз эмне силердин үй бүлөңөрдөн дагы, өзүңөрдүн ошол бала бакыраңар, ата-энеңер, өзүңөрдүн кылган кесибиңерден дагы эмне жакшыраакпы деп бул жерде эмне пайгамбарыбыздын ордун көтөрүп сүрөттөгөн жери бар. يا من بحثت عن العطور جميلها. Эми дейт бул жерде кимде эң жакшы атыр жөнүндө издеген адам барбы дейт. ليكون لك في الأنام نسيما. Ошол сен издеген атыр дейт, ушул жашоодо бир жайыла турган болсун. هل لي أن أهديك عطرا فاخرا. Мен сага ушунчалык бир берекелүү, мындай бир сыймыктана турган атыр берейинби? وهو الدواء إذا غدوت سقيما. إذا أصبحت مريض يصبح هذا دواء لك. Эми дейт, эгерде сен ооруп калчу болсоң, ошол мен бере турган атыр сага шифа болот, дава болот. هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ал нерсе ошол Кудай Тааламдын Куранда берилген аятында силер барыңар пайгамбарыбызга салават айткыла. صلوا عليه وسلموا تسليما. Sallallahu aleyhi ve sellem. أبي بن كعب من خيرة أصحاب يا من يبحث عن الخروج من الهموم والغموم. Kimde kim kaygı kapadan çıgığını izdegen adam var mı? يا من يبحث عن مغفرة الرحمن. Allah Teala'nın keçirimini izdegen adam var mı? عليك بالصلاة والسلام على خير الأنام. İzdegen adam bolsa anda peygamberimize salavatlardı köp aytkıla. صلوا عليه وسلموا تسليما. Sallallahu aleyhi ve sellem. هذه المسابقة الكريمة تأتي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bizden bugünkü ötkörgön iş-çara uşul konkursubuz büt barısının sebebi peygamberimizni süygöndügü sebepten. ودفاعا عنه وعن سيرته وشرفه العظيم. Peygamberimizin ömür bayanını okup peygamberimizni korgau üçün. وتأتي حبا في أصحابه الكرام وآل بيته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
Аллах Тааланын пайгамбарынын сахабалары жана артынан келген урпактарына болгон сүйүүнүн күчөшү үчүн ушул конкурсту уюштурдук. في ختام هذه الكلمة Сөзүмдүн акырында أتوجه بالشكر الجزيل өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. لكل من شارك في هذه المسابقة Ушул конкурска катышкан ар бир мусулман бир тууганыма ыраазычылык من билдирем. كل مكان في قرغستان، Кыргызстандын бардык булуң бурчуда катышкан бир туугандарыма, خاصة أولئك الذين لن ينالوا جائزة айрыкча катышып, бирок белекке жетпей калган бир туугандарыма ыраазычылык билдирем. فإن لم تكن لهم منا في هذه الدنيا جائزة فلهم من الله جل وعلا يوم القيامة جائزة. Эгерде бул жашоодо биз тараптан эгерде ошол белекке жете албай калган болсо, Кудайым буйурса, Кудай Тааладан бейишти алар үчүн белектер күтүп турат. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله Баарыңыздардан وبركاته. Аллах разы болсун. Салам алейкум. Саид Байюми мырзага жакшы бир кол чаап коюңуздарчы. Жомарт. Рахмат.